Ngelas dang banyele ya ke hilstet nadu undre popra. Nadu kepor bocak kenjat ba huping hamen di patar. Tujuan pomi baro iki bertiar stet patar baro awari kasih gantia. Jelas dang ya kan kajingele direct action non violent direct action. Ha katak hau tau undre popra dang ya lam babak. Lalang rin. Nalor babak sa uba choskan sama pot. Kini kilidari ki hatapor buya di bunya le ya ke hilstet. Ha kane ha ko mekraya menswadang de uci minister salya. Ngedi ndaladi kenre ya ki hatapor kemut klem kemre. Kilar tak par pengut klem kemre. Kenre Jan biang sa sisin ya lam sabak mesak batu bajibon senang sorwe bajibon osinot te ya lam saiju te hatapor nadi kumno kemut bah na celayat la distrik council bandi sekretariat la distrik council Uneu Wayne ki bahaya angka District Council MLA UMDC buderu executive member on District Council uang bala dapi kendria are nen payu ni kali BSF kiki ong dapi payu ye ki habaki yad non violent direct action yu kat bapisnya udon kam Nretang balada yu iki piru pi cayu lang haju jakanan bayu iki namar kibat. Seplaje. Pi payu iki te piru cayu lang.